Yes, reka tuguhereze ikaze kuri turatsinze wawe. Uyu munsi tugiye kukubwira kuri Bruce Melody. Ese Bruce Melody ni iki kimutwaye Lagos muri Nigeria? Turakubwira se Bruce Melody yazamara iminsi ngahe muri Nigeria? Turakubwira se Bruce Melody nibiye bikorwa mutwaye muri Nigeria? Ese haba hari gahunda yo kwa indirimbo n'abastari bo muri Nigeria? Turaza kubwira breaking news y'umuntu w'amaprokinze ko bakora indirimbo. Turaza kubwira se Bruce Melody yagiye ryari azagaruka ryari? Ese Bruce Melody yajyanye nande mu bikorwa bye byo kwamamaza umuziki we? Ese Bruce Melody ni iki kimunashinga? Ese ko iki Bruce Melody yadakore promotion ye ari mu Rwanda ngo yikore ngo menyekane? Niki gitinye Bruce Melody hagurukira ngo ajye muri Nigeria? Ese Nigeria cyabashe gisubizo kugira ngo Bruce Melody yamamare nko yahoza byifuza? Byose turaza kurebera hamwe kuri turatsinze wawe. Akora subscribe tugenda tukubwira umunsi ku munsi uko Bruce Melody yagenda yitwara muri Nigeria umunsi ku munsi. Yego ubu Bruce Melody butuvuganwa noneho reka tubyinjiremo neza. Wakoze subscribe kugira ngo areke tuntu twikorera. Iyi ni day 1 nzaguha day 2 mpaka kugeza igihe Bruce Melody azagarukira. Yes, butuvugana Bruce Melody nta kintu kimutwaye muri Nigeria. No gukora promotion ya album ye Colorful Generation. Aherutse gushyira hanze butuvugana ku ma Spotify, ku ma Audiomack, kuri YouTube ndetse n'izindi platform zicuruza umuziki. Bruce Melody ku ruhembe rw'imbere ari mu kizuru nkuko benshi bakunda kubivuga. Ngira ngo urabona Kenny nawe bamanukanye Lagos. Yes, butuvugana Bruce Melody agiye kwamamaza album Colorful Generation. By'umwihariko yahereye ku ndirimbo yise Beauty on Fire yakoranye n'umunya Nigeria Joboy, icyamamare kizwi na buri wese. Butuvugana aramubona ari mu club ya Nigeria, ari kumwe no mu DJ number 1 na nonwe muri East Africa and Africa muri rusange. Nawe ni no bita DJ Neptune. Ngira ngo DJ Neptune mwese mumaze kumumenya. Ngira ngo Neptune abenshi mumaze kumumenya mu DJ ukomeye cyane muri Africa. Yes, abona Bruce Melody muri club rwose yishimiwe n'indirimbo ye Beauty on Fire. Bitezwe ko Bruce Melody azakora amatuwa muri Nigeria ku maradiyo, ku mateleviziyo, ama podcast, ama YouTube channel yose maze kumwaproachinga. Barifuza ko bajya ari ibiganiro kuko Bruce Melody amaze kumenyekana na buri maze kumenyekana buri hamwe hose. Ubu tuvugana indirimbo ye album ye Colorful Generation ku platform like Audiomack imaze gukurikiranwa, iri muri album hirya hino mu bihugu, irimo kugenda ikundwa cyane. Kuri Spotify nago twakirwa tuvuga byinshi, kuri YouTube hongera ngo abenshi mwihera ijisho ukuntu bihagaze. Ubu twakwibutsa ko muri Nigeria album Colorful Generation muri album 5 za mbere zikunzwe. Muri Kenya ni album ya kabiri. Mu gihugu cya Tanzania ni album ya gatatu ikunzwe. Muri Uganda ni album ikunzwe cyane aho iri ku mwanya ubu tuvugana yamaze kwiharira umwanya wa mbere, ejo bundi ku mwanya wa kabiri, ariko akaba yamaze kwiharira umwanya wa mbere, kwigarurira umwanya wa mbere. Mu Burundi naho yari ku mwanya wa kabiri mu cyumweru gishize, ariko ubu ngo tuvuganire ku mwanya wa mbere. Mu gihugu cy'u Rwanda ho nago akwirkubaza Bruce Melody yabaye akasa mutwe, iri kuri number 1 album ikurikiranwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Hirya no hino muri Africa imiragenda album ya Bruce Melody Colorful Generation iza mu top 5, top 10 ndetse ikaba number 1 album ikurikiranwe cyane. Yes, Bruce Melody iyi ni day 1 umunsi wa mbere ari kumwe na Kenny bari muri Nigeria.
aho bagiye kwamamaza album yabo bise Colorful Generation. Ahantu hose mu Rwanda ni Colorful Generation. Yes, Bruce Melody arashaka ngo muri Nigeria naho ibe number 1 album, ibe isereri nkuko mu Rwanda yabaye isereri. Ngira ngo mabyibuka neza igihe yamamazaga indirimbo ye When She's Around yakoranye na Shaggy, yari remix ya Funga Macho. Yes, ese abona umuvuno rero w'ukuntu abandi bamamaza ibikorwa byabo, ngira ngo kugenda uganira n'abandi bigenda bikongera ubumenyi. Ubu tuvugana Bruce Melody rwose Colorful Generation yabaye maze kuba Colorful Generation, aho afite indirimbo 17 ndetse n'indirimbo 3 bonus track zikaba indirimbo 20. Ariko tuvugana ku ma top 10 ntago wabura gusangamo indirimbo 3, 4, 5 za Bruce Melody. For example, indirimbo bita Beauty on Fire yo ibiri imbere cyane, indirimbo bise Wallet, indirimbo bise Loza, Nzaguha Umugisha, Diva, Ulo, Oya, ndetse n'izindi ndirimbo zose zikomeje kugenda zikundwa nk'iyi murimo kumva inyuma. Yes, murayumva ko rwose n'indirimbo yabice bigacika nubwo yari yaribwe mu gihe cyashize ikamenyekana. Bruce Melody atarayisaba, ariko n'ubundi ntabwo byambuje kwishyira kuri album ye. Yes, bunumva umuhungu wanyu rwose arimo kugenda akora ibikorwa bigaragaza ko ari munyakazi koko nk'izina rye nkuko akunda kubivuga umunsi ku munsi. Yes, icyo usabwa rero ni uko subscribe kuri iyi channel Turatsinze wawe, ubundi nkaza nkakwereka umunsi ukurikiyeho uko azagenda abariyo tusaga tugenda tubikwereka gahoro. Yes, it's your boy Turatsinze wawe. Don't forget subscribe, my brother, my sisters. Where you are, make sure that you subscribe on this channel. Yes, my name is Turatsinze wawe. Reka tugaruke.